Jotono khulumkan channel o kai tomung noran channel subscribe khlayo khungka ka subscribe khlai ready ang katal job advertisement te online information related videos namo ke faidi tin ka katal job advertisement ailene naidiamo wa ke interview tlangjak nai o jaga o 29 April ong nai ekortan chimi charta jora nai interview najak nai omo Kanchanpur class 12 school o jaga o under naidi samogra shiksha Kanchanpur North Tripura o jaga part time teacher tlangjak nai KGBB type 4 hostel attached naidi Laljuri Higher Secondary School under the North Tripura district o jaga o naidi eligible candidates rok apply khlaimanai naidi before interview 29 ni sekang norok apply ma khlainai kangka o jaga o naidi part time teacher or unreserved kaisa tongo tei SC ST rok ni bagi khoroksa tongo name of block kai Laljuri kangkai school naidi name of KGBB kai Laljuri KGBB type 4 o jaga o academic tei other qualification chanjak kana je graduate je BA BSc in any discipline from recognized university khlaijak tongkang kai tei logio BA degree khlaijak tonga nangnai bongno per month 10,000 khlai rejaknai omo for part time teacher gangka o jaga o naidi sajak o jaga o one teacher for kaisa angka language teacher ni bagai tei kaisa angkai omo arts group ni bagai sanjak o jaga o tei kaisa angka science and maths ni bagai angka o jaga o naidi je aro preference jangnai je local tongnai area ni 5 km area ni bisingo tongnai borno preference rejaknai oro ni saka angka oro naidi part time teacher will be take class in hostel omo hostel ogo class mananai angka naidi oro sajaka tai to oro important points to krei angka je candidate interested tongnai boro apply khlai na di tomung apply khlai na musung angka o jaga o je graduate BA paijak tai logio BA khlaijak tongka apply khlai manai omo part time teacher ni bagai je North Tripura district tongnai rok apply khlai na di tomung no apply khlai na musung tongkhang angka norok an channel no subscribe khlayo khongka angka subscribe khlai ready ang katal job advertisement te online information related videos namo gai tinin bagam sunong situng jotono no